nema dana kada se nećemo spomenuti na različite načine. Svakodnevno zajednički molimo molitvu za njegovo proglašenje svetim između ostalog. I evo tijekom godine se jako često sjetimo svi nekakvih bitnih događaja iz njegovog života ili datuma. Evo bilo da je to njegov rođendan ili imendan ili dan njegovog svećeničkog ređenja, pa dan biskupskog posvećenja, onda kad je preuzeo upravu nadbiskupije Zagrebačke nakon smrti nadbiskupa Bauera. Uvijek mi to se onako radosno sjetimo i popratimo svojom molitvom, a isto tako te dane čitamo iz knjiga, iz literature koja to onako podrobnije opisuje. Isto tako sve nekakve bitne događaje iz naše povijesti koji su povezane i s njim, bilo da je to dan kad je on pozvao sestre 26. travnja ili dan kad su sestre došle na blagdan Marije pomoćnice ili kad su došle ova Karmelu, uvijek ćemo se toga sjetiti sa radošću, nekako evocirati uspomene, čitati ili iz naše spomenice ili evo opet iz njegovih propovjedi koje je ostavio, jer on isto prisustvovao bilo oblačenju prvih sestara, ono u 40. godina ili je vodio zavjete sestrama, pa evo na taj način čitajući to uvijek nas ponovo svojim riječima i krijepi, i ohrabruje, i poučava, i opominje. Tako evo uvijek ostajemo duhovno s njim povezani. Isto tako sestre, ima sestara koji na ove sve bitne događaje imaju i svoje ili ulazni dan u Karmel ili dan kad su započeli novicijat ili dan kad su imali svoje zavjete, pa je uvijek eto tada i posebno radosno i veselo kod nas. A najsvečanije je nekako na dan kanonskog utemeljenja 24. prosinca na Badnjak i naravno na Stepinčevo. To je kod nas proslava na nivou Svetkovine i pripremamo se i prigodnom devetnicom i još pobliže onda trodnevnicom. I za te velike nekakve dane uvijek se sveta misa služi sa njegovim kaležom, evo, koji je nam on i oporučno ostavio. Služio se s njim do kraja života u Krašiću, ali evo, on je na taj način želio da se održi ta povezanost sa Karmelom i na simboličan način da se nastavi njegova žrtva i molitva. Mi ovdje u Karmelu čuvamo blaženikov kalež. On je taj kalež dobio na dar od svoga oca Josipa, kad mu je bila mlada misa. I njegova želja je bila da sestre, nakon što ga više ne bude, da i dalje nastave hvaliti Gospodina i služiti mu žrtvu baš po ovome kaležu. Pa evo to tako danas rado sestre čine u prigodi nekih većih svetkovina i na samo Stepinčevo se služi misa iz Stepinčeva kaleža. Također imamo i kaležno rublje koje on koristio tu dok je bilo i u dvorcu i kad su sestre prešle u ovaj Karmel. Zatim imamo njegov velu koji isto koristio kod blagoslova i kuće i kad je išao u druge blagoslove. To je jedan jako lijepi velo. Evo, ako može. Onda imamo njegove osobne časoslove koje je koristio. Svaki dan je molio iz toga na latinski, to je onda bilo. Evo tako, to su njegovi osobni časoslovi, sva 4. Isto tako, ovaj kip Gospe Karmelske je darovao sestrama kad su prešle tu u novosagrađeni Karmel. To je drveni kip. Već kad smo kod kipa, on je izradio jedan drveni oltar, jer dok je bio pitomac u Germatnikumu, onda su oni svi kao studenti trebali izučiti jedan zanat. Tako on izučio stolarstvo i napravio jedan drveni oltar koji mi čuvamo unutra. Poznato je još da on za Germanikum radio i noćne ormariće za njihov ljetnikovac. Uistinu je bio stručan u tome. Ovdje također čuvamo kamenje.
Znači, 4. studenoga 1945. godine, prilikom otvaranja župe Svetoga Petra u Zaprešiću, došlo je do jednog incidenta kad je kardinal bio napadnut. I oni su ga gađali s tim kamenjima i onda je poslije tog incidenta skupio jedan dio tih kamenja, donio sestrama i evo mi tu čuvamo baš kao spomen na taj događaj. Onda imamo jedan od izljeva posmrtne maske koju je izradila akademska kiparica Mila Wood. Tu je njegov prijevod molitvenika Krunice, prvi prijevod, koji je on posvetio i ostavio sestrama. Onda imamo razne njegove spise, propovjedi i nagovore koje je imao sestrama kad su ulazili u novicijat ili kad su polagali zavjete. Ovo je samo jedan od, evo, kao bi rekla, njegovih spisa. Jedan, znači, piše za svaki dan u godini, baš za mjesec veljaču za svece. Evo. Da, njegov rukopis njegov se vidi vlastoručni. Zatim imamo razne njegove fotografije prilikom igradnja Karmela na samom početku i kada je dolazio sestrama unutra, znači kada je i blagoslovio unutarnji dio Karmela i kad je imao prvu misu, znači kad su sestre prešle iz dvorca u Karmel. Također imamo i spomen knjigu gdje on se upisao, znači to je prva spomen knjiga 1940. godine. Na prvoj stranici je baš on ostavio svoj rukopis i poruku sestrama, a i vidi se, znači, da je bio prisutan prilikom prve mlade mise Đure Makarevića, to je svećenik koji je prvi imao mladu misu dok su bile sestre u dvorcu i tu je isto doli potpisan. Zatim imamo relikviju njegove krvi. Zahvaljujući monsignoru Jurabatelji, sestrama je povjeren prvotni ljes u kojem je blaženik bio pokopan i prilikom obdukcije, kad je 1993. godine, je utvrđeno da kemikalije koje su bile uštrcane u vene našega blaženika, da su perforirale, da su prodrle cinčani ljes i zato taj ljes vidi se da je jako oštećen. Mi volimo reći da je zapravo cijeli samostan i crkva zapravo jedna velika relikvija, zato što kad je, znači, na samom početku je kardinal rado dolazio, kao što ste mogli čuti, i razgovarao sa radnicima, blagoslivao gotovo svaku ciglu, skupljao kamenčiće koji su na kraju bile ugrađene u pod crkve i u same temelje Karmela s jedne strane ugradio sliku Svetoga Josipa, a s druge strane škapular Gospe Karmelske. Evo, baš se vidi onako kako se očinski brinuo i za sestre, ali koliko mu je bila uistinu na srcu želja da jedan duhovna oaza postoji u njegovoj dijecezi i koliko je sve dao u sebe da to uspije. To je baš bio jedan jedinstven događaj i evo, rekla bi, jedan veliki dar Božje providnosti. Evo, baš smo tih dana čitali iz dnevnika Josipa Vranekovića, evo, kako smo rekli da često čitamo iz tih djela, o njegovu dolasku iz Lepoglave u Krašić, to je baš sami početak dnevnika, kako su ga sestre dočekivale, sestre služavke Malog Isusa i župnik Vraneković, a potajno smo se mi nadali, čuli smo pa u Krašiću su njegove relikvije pa će se vratiti u katedralu, pa onda smo onako molili, razmišljali, željeli, pa možda bude, pa valjda nas nisu zaboravili, potajno smo se iskreno nadali, mada evo bilo rečeno da će iz Krašića ići u katedralu i da je slavlje 10 sati i baš smo čitali tih dana u dolasku u Krašić i majka nam je evo baš tog dana, to je bio 5. prosinca kada je ona nama objavila, a taj dan je on baš došao bio u Krašić i bilo je nevjerica, suze, radost, kao sestre služavke Malog Isusa, ko se joj, pa kako, pa diće, kako ćemo mi to sve, imamo li dovoljno vremena, velika radost je bila iza nas svakako jedan veliki događaj.
Pa smo se evo i pripremale tijekom mjeseca prosinca sve do 28. prosinca, to je bio nedjelja, blagdan Svete obitelji, kad je evo, na simboličan način naš nadbiskup i utemeljitelj ponovo došao k nama nakon 80 godina. Evo, mi smo ga dočekali radosno sa pjesmom Pastiru dobri Alojzije, svečano obučene. Bili smo u našim bijelim plaštovima koje nosimo samo evo, za posebne svečanosti, sa velikim buketom crvenih ruža evo, koji je bio ispred njegovog lijesa, jer evo, on je volio ruže i sestre su ga uvijek tu darivale. Evo, taj poslije buket je i prenesen u Zagrebačku katedralu. Mogu reći evo, i za sebe da mi se to činilo kao da je jedan dobar prijatelj koji nisi vidio dugi niz godina opet tu s nama. Ja sam, dok sam živjela vani u svijetu, dosta često išla, posjećivala katedralu i nadbiskupov grob i utjecala se, molila se u svojim životnim potrebama, ni sluteći evo da će on isto biti moj zagovornik na putu prema Karmelu. Tako da evo, kad vidiš nekoga nakon tako dugog vremena, to je stvarno bilo jako emotivno. Svojom prisutnošću nas je i ohrabrio i ujačao u toj našoj želji da svoj poziv redovnički živimo na što savršeniji način i da budemo što bliže tom jednom idealu koji on želio, a to je da ovaj Karmel bude doista jedan uzoran i savršen Karmel kako što je on želi, jer znamo da on bio osoba koji je bio radikalan, nije pristao na bilo kakve kompromise niti na polovična rješenja, pa je tako isto to tražio za nas. Pa se evo doista nekako uvijek trudimo davati se možda još više i kako je rekla naša sveta majka Terezija Avilska, dati se posvema onome koji je sve. Evo, Krist, uvijek se davati do kraja i uvijek, i kad misliš da ne možeš uvijek dati još ono malo više, u tome je tajna. Nas je sada u Karmelu 27. Bogu hvala ima, novih zvanja ima, djevojaka uvijek koji nam se žele pridružiti i koje privlači jedna radikalnost u življenju redovničkog poziva, tako da sada imamo 6 mladih sestara koji su u početnoj formaciji. Evo baš dio njih će uskoro imati oblačenje karmelskog habita, to bi trebalo biti na Stepinčevo. I to je nama velika radost i tim događajem oni počinju svoj novicijat. Pa evo, one su stvari naše, će biti karmelske blizanke, kako mi kažemo, dvije u isti dan će obući. I značajno je baš zanimljivo za sve sestre koje dolaze k nama zadnjih godina da su baš štovatelji blaženog Alojzija Stepinca i evo nekako snažno privučene njegovim svetačkim likom. I meni je bila misao vodilja možda evo, na mom putu i putu formacije, još uvijek je me prati. Uvijek sam mislila ko igra sa Stepincem sigurno pobjeđuje. Pričalo se da on kao student u Zavedu Germanicum, dok je bio znači, njihov pitomac, on se u slobodno vrijeme bavio rukometom. Bio je dio te jedne rukometne ekipe. I onda se ispostavilo da on ima jako snažan udarac, a na izgled to takav nije izgledao. Međutim, kako je on ocu pomagao u Krašiću, odnosno na tom obiteljskom imanju u Kamenarevu, baš je imao snažan udarac. I bio je jedan od najboljih igrača. Tako da su svi nekako željeli igrati u njegovoj ekipi. Bojali su ga se, već tada su ga se svi bojali protivnici i onako se uvijek govorilo ko igra sa Stepincem sigurno pobjeđuje. Svi su želi biti dio njegove ekipe, njegova tima. I onda sam ja isto mislila, vidiš, ovo je baš dobro, idem ja biti dio njegove ekipe, njegova tima, pa evo, doista da se ostvari to, evo, ko sa Stepincem igra sigurno pobjeđuje, tako da evo, željela bi da što više ljudi ga uzme kao zagovornika i budu dio te njegove pobjedničke ekipe.